Svečanim mimohodom ulicama Čitluka završena je tradicionalna manifestacija kojom se obilježavaju dani berbe grožđa u Bročanskom kraju. Smisao manifestacije je u biti da se upoznaju svi naši i poslovni prijatelji, naši gospodarstvenici da razmijenu iskustva sa svojim poslovnim partnerima, da se tu predstave naša kvalitetna i vrhunska vina, rakija, grožđe. Promoviranje vina, žilavke i blatine u regionu bukvalno je postalo jedan sinonim za općinu Čitluku, a evo kao što znate ta vina probijaju tržišta Evropske unije. Domaći vinari i vinogradari napornim radom na vrelom hercegovačkom suncu i kršu stvaraju grožđa i vina posebnog okusa i mirisa. Sigurno imamo kakvoću vina koja je usporediva sa najboljim vinarskim zemljama Europe, a i šire, i imamo nešto što drugi nema, žilavku i blatinu. Iako se očekivalo da će zbog suše ovogodišnja berba dati lošije rezultate, kiša se krajem kolovoza i početkom rujna povoljno odrazila na urod grožđa i njegovu kvalitetu. Prošli i pretprošli tjedan su se brale količine grožđa koje se usmjeravaju u kvalitetna i stolna vina, ali još se uvijek čeka ono najkvalitetnije grožđe. Zadovoljni ovogodišnjim urodom i kvalitetom grožđa, vinari se nadaju proizvodnji vrhunskih kapljica glasovitih vina, žilavke i blatine, a zahvaljujući ovoj tradicionalnoj kulturno-gospodarstvenoj manifestaciji, Bročanski kraj je velikim slovima zabilježen na svim važnim vinogradarskim kartama Europe.